ole chi bai ule tunruma chuan history a hrileng hla om zual som te kan ngai thavele anga natna hrileng soina atan hian adar zaw dana zirin sa pho chuan tongkam chi ni an neya khua emo rambung khate moram pakhate mowa hrialen hian epidemic anti thina maseram sang sanga alen hle to chuan pandemic anti ani khovel puma aleng ti na ani ber mai tuna novel coronavirus nataleng mek hi epidemic a ngai alani ri a khovel puma len tak tak alen chuan pandemic tia puan ani chawang epidemic ang chawangai alani ri na chan hi China rama alo chuan aveyan latlem vio wang ani ome khovel history a hian natna hrileng hlaom tak tak alo thleng to thina chung jing a hlaom zual som kan lo en ho do nanga azir tu te chin chia dan po ai nang chia lo hloma ma se natna hrileng jinga mihring suat nem zual te chu adik tho khat vio ome somna chuan 6 cholera pandemic anti kha ani a mizo chuan tuihri kan ti maya cholera hi cholera natna hi a omreng chungin hripui anga alen hi tumsari ni in chinchi ani a avoi rukna 6 cholera pandemic hi kum sang khazire somkwa paku atanga sang khazkwa somni pathum chunga leng ani a henatna hi India rama tangron leng tran ni in Middle East North Africa Europe khotsaklam le Russia te alen ve ma hawin mi noeret chuang an thiman ni a ngai ani a heng ramdanga thi te nen chuan noi som chuang fe an thi pha ani anti hen an ve tu te hi kothalo le luak nen an buaya an taksa tuiril atlem lu tu ka wangin an thi pha ta thin ani pakuana Russian flu he ritlang anga thok flu nat na hi a huai sarzol lai tak pakhat chu kum sang khazare somret paku atanga sang khazare som ko chung khan ani a Asiatic flu ti po ko ani boka St Petersburg Russia atangin he nat na hi mu chu atran ani a thali chungin khovel mar lamram atua mani he ripui lenga hian mi noi som zet chu an thi ni in soi ani le bok ani pariat na third cholera pandemic he cholera ripui leng hi sang khazaret somnga pahni atanga sang khazaret somruk chunga mi kha ani a cholera ripui alen rum sari zinga arab thak bernia ngai ani a avoi khatna le avoi ni na ang thovin India rama ganga lui kam vel atanga ron in tranin Asia Europe North America le Africa komol puya te kangkai zelin mi makta doi chuangin an thi puyani anat na anin kai chon dan tak mai hi an riat chuwa theilo renga wangin inven dan turpo an thithiam lo le maya wan ai thak takin British doctor John Snow chuan an tuitlan tanga in kai chon ani ti ron mu chuakin inven dan turpo an lo riat thei pha ta ani amai ro chu aven lo tam man em wangin a mu chuakum sang khazaret somnga pahni hi he hrileng in nunna alak tamber kum nia hriat ani tho thowa Great Britain a ringot po mi sing hi sang thumin an thi pha ani pasari na Hong Kong flu kum sang khachakwa somruk pariata Hong Kong atanga mu tran ni in ni som pasari chung lekin Singapore le Vietnam ate mu ani vele ngala thathu maral meu chuan Philippines India Australia Europe le United States ate po mu ani le zelani he ritlang nan na hi avete zinga thi percentage chu 0.5% chau ni ma se nunna suatero atlem chelo le maya mi makta doi khata tanga makta doi levelin an thi pui ni in an soi Hong Kong bi ka phei chon mi noi nga lai an thi a heti lai Hong Kong population atanga 15% lai an thi ani anti parukna Asian flu 1957 he Asian flu hi sangkhajakwa somnga paruka China mutran ni in sangkhajakwa somnga pariat thleng khana o a he kumni chung hian Singapore Hong Kong le United States te athleng mana he na thlen tu virus hi H2N2 virus zinga mi ani a Asian flu wanga nun na chanjat hi chu tu sang sang te chu da nai nang lo hlom angreng khop maya WHO chuan achin che dan chuan mi makta doi ni lai an thi ani ati a USA ringot po mi singruk sang kwa zeret an thi ani wan ai thak takin kum sang khajakwa somnga pariat nulama hi chuan a vaccine te mu chu alo ni to ba ka antibiotic mangin mihring taksa a khoi chiat zel na turte ven thei alo ni ta ka wangin thi puyan tlem chhota til tialani pangana Antonine Plaque Shrileng rap thak zol kan tarlan to panga te kha tu hnai deuh kum sang khajakwa bor le a hnu te an ni deuh veka tuna kan soitur nat na rap thak tak mai Antonine Plaque hi chu edi za somruk panga athleng ani a Antonine Plaque hi Plaque of Galen ti po a soi ani boka he hri hian mi makta doi nga nun na ala ni in nan soi ani
Antonine Plague ti ming aput na chan hi heti hunlai Rom Emperor Marcus Aurelius Antonina Sarorel hunlai thleng ani wang ani a Plague of Galentian soina chan ve thung chu heti hunlai ve ka an doctor thiam ming thang Galena ming an choi tel wang ani Galena hian hen an na tho dan hi chipchir taka lo zia wangin tun hnuah he Shileng hian hriat reng a hlo pha bok ani Rom sipaiten Mesopotamia ram atangin edi za somruk panga vela an ron kai honia soyani a he supui hian Asia Minor Egypt Greece le Italy te lu chilin mi makta doi nga lai mai nun na la a Rom sarkar sipai chakna po in achiat pha na sa hle ani Galena lo chin che danin he na ve te chuan ko thalo luak tui ha le khu na sa takte an neya an ek te chu adum thin tia alo chin che chuan he na ve tu te chuan internal bleeding an nei thin ti atilang thei ani an thorim che in an vuna te chuan adum le asenin an volte tut mai ani oma henga tang hian tun lai mi thiam ten an chut danin hen na hi zong shri ni berin an shria ani history an thren khat te chuan hen na wanga thi hi mi makta doi som chuang fe ni in an soi bokani palina Plague of Justinian he shipui hi edi zanga somli pakhat le zanga somli pahnih chunga leng ani a bacteria che khat Yersinia pestis an ti mai in shipui voithum a thlen zinga a masaber ani a he shrik Yersinia pestis in natna a thlen ho hi bubonic plague an ti a bubonic ti hi Greek tanga lak ni in kap thalom na lai soina ani a bubonic plague veite hi an thala vung vaka a thente phei chu apuak ke hial thin ani damlo te chu an ti deu bial buala mangchhe le ngai tu na film lo te na ti buaya an kaple jak hnoi vela an thal te le beng hnung lam te chu avung thin ani Plague of Justinian hian mi makta doi somni panga nun na ala ni in an soya ahun lai European population chan ve sitin an thi pui ni in an soi kumjan hi chung zet mai aron in lan fo wangin he hria wanga thiza thi makta doi som nga an thlin hial an ring ani Justinian uanan Byzantine Empire a apply a thleng ani wangin Plague of Justinian ti ani a Byzantine Empire khopui Constantinople a phei chuan ni khata mi sanga ten an thi pui thin ani oma atopa phei chuan a khuwa cheng mi za somli lai nan thi pui ani arab thak hle mai anlal pa Justinian a berpo chuan a veya ma se a thi pui ve lo hlau thung an ti ani pathum na Spanish flu he hritlang hripui hi kumsang kha zakwa sompure ta leng tran ani a flu pandemic 1918 ti po a soi ani thin ani he hripui hian khovela da pa Spain ram hian an tur na sat bi ke ma wangin Spanish flu ti a soi a hlo bik dewani kumsang kha zakwa somni vel thleng khana lenga heti hun chung hian mi makta doi somni panga atanga makta doi som nga velin an thi pui man ni in an soya a thente phei chuan makta doi za an tling hialin an ring ani medical record mu mal la om lo wangin azat hi adik tak hriat a har ta dewani aron dar tana tanga kumchan ve chung lekin mi makta doi somni panga an thi mana he flu hi flu leng thin dang te aya a hlo om na le arab thak na em chu flu dang te khachu nau pang tar chak lo le nat na nei sa te deuh chawin an thi pui lain he Spanish flu hi chuan thalai hrisel thapa ngai po azu alo tlat mai hi ani a damlo de chu an vuna pola an chup chu thil tuirilin alua khat tlata thochamin an thi tamai thin ani USA apo thi pui an tam hle a indo pui pakhat na in he flu wanga thi hi sipai jing an tam jok hiala heti lai president Woodrow Wilson po kha na kai ve hialan ti he Sri Lanka hi ama in zoi na lo re chho ve a ma se aron lang ve le zeu thawani he Spanish flu hian Mizoram po aron thleng ve a he Sri Lanka wang hian hriang tuine khuwa chu rausan thak ani a tuna phoi buang khobulami hi ani a chung kwa thimang thak te po an omani ome thlan lai se na ni lowa thlan pakhata mi pathum pali te an phum hial an ti ani pani na HIV AIDS he hri hi chu kan revek to me tuna hian kumsang kha zakwa samret pakhata chinchi ani atangin mihring nun na makta doi som thum pahni vela la to a mi makta doi som sari panga in an kai to bokani Congo rama kumsang kha zakwa som nga pakwa khan papakhat thi sen atangin HIV hi mu chu alo ni to a heta tang hian mu belzel ni in mihring mel malian ber pakhat alin ta reng ani henat na hian mihring thi sena nan na lo do tu ber WBC te chu ti chia in mihring chu nan na do thei lovin a siam ta a eng nan na hrik po lo kai se an do thei miaw lo wangin thi pui alo ol sam ta bik em ani ti dam hian adam doi chu la mu chuak lo ma se ana sat zel lo na tura en kol na ero om thave zela he HIV hrik kai te dam chen tur po sein a oma
mipui nan da dang ang thaw ani ti kan pom thiam chho zel boka wangin an nun phung hlo na sa em lovin anom chho thei ta zel bokani amai ro chu ati dam na mu chu ero mi hring te ma thlir lian ber pol alani ta reng ani pakhat na hlawm ber mai chu black death ani a khovela sipui leng to zong zong rap thlak ber mai hi kum sang khajak thum somli paruk le sang khajathum somnga pathum in kara leng ani a bubonic plague kan ti tho kha achan chu ani a anan na shikming chu Yersinia pestis kan ti to kha mi maktadoi somsari panga atanga maktadoi zani zetin an thi pui an ti hialani Europe Africa la Asia ram te atuama Asia atanga intran ni in apudar tu berchu uihli angchi sazu taksa cheng te anni a heng sazu te hi sumdong longa an telveze lawangin khomol pui sang sanga hen na the dar tu anni a October sang khajathum somli pasaria chuan Black Sea atanga longron kal chuan Sicily khopui Messina longcholna aron thlenga mipuiten longchung an mu zat chuan an phuna sangei mai longchunga chuang chu an thi zo de uveka aladam chunte po chu na takadam lovin khoihli lian tak tak an veya an khoihli atang chuan thi sen le nai aron chik chuak zuai zuaya Sicily thu nei tu te chuan chu long chu tuipui lama arangin thon kir le ma se apoi tur chu apoi zo man vek to ani chu na thlen tu ber chu mipui te chuan an kai man to tlat mai le kumnga chung chuan Europe ram mipui maktadoi som ni in an thi pui mana heti lai Europe mipui hun thuma thena mun khat lai ani an ti apuan mor chau po dekila kadamang ti khachuan hlat khop maya damlo taksa po ni lo an puan mor chau po dek zeu to chuan an kai ve ngal zel mai ni turani mi then khata phei chuan a thokrang le zuala zana hrisel thata ka mu te po zinga chuan an lo thi man hialani ome mi te chu an chi ai em wangin damlo te chu engti zong po a hnai lo an du a doctorin damlo an en du lova pui thiam ten mi thi an vui du lova dor kai te po anin hongam lova chung chuan chu natna na tho rap thak tak chu ati rap thak zo le ema mitam tak chu hri alen lo be sein thingtlang lama an tlan sia a ma se chunga po chuan black death 3 chu alo leng ve zel thowa chu natna chuan mi hring mai ba ka bong te beram te ar te kel te le vok te thleng po ina lu chil to awangin himna tak tak om lawani mitam tak chuan an suala wanga pathian hremna ani ringin an mani taksa intina tura invuain in kholai te an fang hial thina mi then khat dang te chuan juda te wang ani ringin juda then khat an thatin a then an ha lumboka ma se are pha lo ama in zoi na re vele maya thiang hlimna konga te mi hring alo san chho zel wangle nanna en kol dan te a mu chu bel zel awangin henat na hi are tari ani ole shrileng la omzol som kan soita a then te phei khachu mi hring nun na aswat tam mai baka ana tho arap thlak le maya tin influenza flu shrileng chili lai mai kan mu boka henat na hi tuna coronavirus kan ti tenen po inzul ve kan ni a vaccine manga ven thei an ni to a chuti line ram sang ami then khatin vaccine man shim hi tu te emo spinal am thil le na dang thlen thei jok nia soin an la du lawa campaign hial te an bei thin ani heng hi apoi tak zeta na shrik hian chak jok le hlawm jok a in siam turin theina an nei sang em maya vaccine la ve du lo te hian an vei pal hlau chuan an taksa vaccine la te point an do zo lo turin khan an shrik kha in siam danglam thei awangin heng mi te wang hian an shrik laka khovel him na hi ader thong thar le thin ani nang le ke chuan vaccine hi atul huna ilaze lang oni kan channel Trazols Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai baka apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak tak munom tak tak te i muzel don ania